Osim ljudi, ja sam Kralj, danas ću imati Day of the Zombie. Idemo, naravno, na single player, na load game, tačno tamo da smo stali i idemo da kliknemo next. Zombies will not turn your flesh or by beating you don't have any arms. Ok, i evo, stvorili smo se kao, čekaj smanjim, kao vojnik. Više će, zašto je ovoliko pojačano? Pa crkni bre. E, o ovome pričam. Crknite svi. To su i radili. Aha, imam i Glock. Da. To nisam provalio. Ne znam zašto. Vidiš ti izleću ovdje. Okej. Idemo open. I ima vas dosta. A zato ima dosta i weapona. Okej, vi umrete. Okej. Pa da, u prošloj epizodi sam već prelazio. Vi ste sakrio ovdje. A? Ok, uzmem svoju ammo koji može da se uzmem. I kao first aid kitovi. To ću... I što se pojavlja sljedeći? Ja se pojavlja predamnom bre. I što je... Ovo je deda. Full. Nikada može biti full. Ladno je full, ja ne vjerujem. Okej. Odo. I koliko ih je. Bre, dođite. Dođite bre, šta je sad? Kad sam vas izrokao skroz. Uzimo naravno weapon. You fool. Tako brzo full. Što razvaljujete? Gdje ste? Ima nas jako dosta. Što mi se pozvali na žurku. Što je sada? Glock ammo mi je full. Treba mi M16 ammo. Pa ladno mi je puno. Gdje ući ću kada bude trebalo. Sometimes he's blocking the door. Block it, heat up the lobby. You fool. Rodriguez is dead. Keep searching. Neću ništa da searchujem. Kapirate. Neću ništa da searchujem. Rodriguez is dead. Šta vam briga neki je? Crko. To me boli dupe. Bitno se ja spasim odavde. Šta vas je? Kao mrava, ne vredi vas pucati. Evo ovi mali me nerviraju. Užasno. Zašto mi preprečuješ put? Sad dođite. Da, ovdje bi trebalo da ih ima. To sam postavio. Fuck. Oh, fuck.
neki otrov, what the fuck. Koji je ovo kurac? Vakara konzula ovdje. Beži odatle. What the fuck? Bežite u kurca, beži. Oh fuck. Nisu mi dali ni malo weapon. Oh! Oh! Fuck. Okej, kako je full? Full zašto si profesionalac? Eto zato full. Lock it. Lock it. Get out of the zombies. Full. The door is blocked. Gore ne može se ide. I kako je sada get-offujemo od zombija? Nikako. Kako aimo full? Vidi, ne može ulaz preskočiš, šta? Kako se je get-offujem? Vjerovatno negdje udara se ide. Ma jok, opet isto. Opet isto. Imamo i stup. Full ammo. Kako ja da izađem ovdje? Znaš ti možda? Get out the zombies. Pa da, lako tebi reći. Lock it. Lock it. Lock it. Lock it. Gdje ja treba da idem možda? Šta, what the hell is this? Ovdje je sve porušeno. The door is locked. Pa šta ja da radim da ne bude the door is locked, a? Šta da radim? Šta da radim? Da ovako lutam, jel gore? Eto. Da lutam. A zašto je locked? Da nađem neki key. Možda. Jebote. Vidi. Što je jebote? Ja ne mogu da verujem. Šta? Crknite svi, crknite. Mamicu umjebe. I došao sam na drugu stranu. Treba mi Glock ammo. A što vi ne gorite? Pucaj. Find a way to the stairs. Gore zablokirano. Aha. Evo ga. You fool this ammo. My door. Aha. Opa.
Okej. Au. Čiji nam daju ovakav demo. Znači smo nepali. Okej. Uzet ću ovdje medical. Treba bi toalet idemo. Mi trebali ovdje idemo. Full. Kažeš full. To je to. Te ljudi, trebalo to što tiče gameplay element i veliki pozdrav. Ćao. Ovo mi najviše tervira kad neće s prekinem snimanja. To me nešto ne vrije. Ćao.